Namipite tuniyang Birinsing lik audio clip holchil na dinga aling sel hilawa abong chamcha cha a kipilu na chunga esin along kimlo na an phon na thu isai di in joji hin namipiten abula pana achai na gia invet wa inangai divin amasapenin tim na an kinai kinin hi achi sakum 2023 sunga Manipur boina a Chief Minister Lui N Birinsing panla na Pachat Tehi ama holimna audio clip leak pen chu holchilna omna dinga EPGA clip chu athing sel hilowa abong chamcha cha bo ki piham tin zani nisim 15 December 2025 ni khochun Supreme Court in government henga thudo ahin nei ni hi achi sa nisim 20 November 2025 ni khoa petitioner ho thalhenga affidavit file ki bol khanin government in thlendo clip them khatbu anakipi e ati na chunga Supreme Court nin lungkhamna neucha kini e anati win he Birinsing leak audio clip minute somli ligi na sa chu ipga holgan la kini na dinga Gujarat na National Forensic Science University NFSU henga anakipi du loham tin Supreme Court nin government authority ho henga thodo na nei ki du win he Heading hatchu audio clip abong chomcha cha anakipi izia NFSU in audio clip chu ahina banga holgilna anei thailowa to say chu biren ahi lo ada phot chin zo lo ahi na hi hichi chungchanga thotana pang Justice Sanjay Kumar le Alok Aradhe panna Supreme Court bench chun alung kimlo na aphongin hi SC bench chun hichi clip chu ichan izat mong omem tia thodo onei na chun petitioner palaya panga lawyer Prasan Busan chun audio tape hi athing selin minute som nga legup asawin hinla audio clip athing sela hi audio recording bolpa hedo thei ahi to thlona boina in athum den thei ahi ji in minute som li leget bo anakipilu ne ati in hi audio clip chu athing sela aumle NFSU hinga holgil na dinga athing sela thoding dol ahi EPGA abong them khatbu aneki thodham tin Supreme Court chun thodo ananei ki nin hi Respondent thalhenga pang Additional Solicitor General Aishwarya Bhatti in hichi affidavit chunga don butna hinpi na dingin hapta khat nge na ananei ki nin hi hichi ta thlonin Supreme Court in Enbrin audio clip chungchang hi aunglong ding howei nisim sigi January kumsangni la somni lagu ni khoteng le hearing nei ki dingin phat ate pi kita na hi hichi Birinsing audio tape chungchang hi atum ben independent probe mhentia KUKI Organization for Human Rights Kohurin petition pi to thlona Supreme Court na hearing chu ana umi na hi pitia Supreme Court in tu chung thupi an nei hi ho KUKI jo atte adinga thil phata positive sign khat ho amin mabanwa kalbi khat kalbe na tabang hi cho hejing pumin awan jong KUKI Organization for Human Rights ama ho litigation bol diuham litigation chi hla pi diuham ti ho hi tawna ikop jing pumubin tun bu Benjamin Mate chairman KUKI Organization for Human Rights Kohura chairman pa holim hi chungchang thwa se hoga ngayutin chi chutunia dinga achaina hi sa ata tv Right Commission should initially 2003 UN Human Rights Commission chief pan Padasa official condemn bol violence chungchanga itabang Christian community ho chunga social na ki bol pa hi in government in gang tan vesui win lang sunga involve ho koi jong la choi punish bol win ti pa su UN Human Rights Commission jong Padasa ansai ta na ani na chu European Union kitile Europe country tampi ke ko from European Union en jong echu condemn an bolo hin achu aichu wala chu ipiha kun adangin ita nam amma UN body ai lo wala war body ni strong war body ni dan condemn bol zo wa chu amon ailaya hunga birena hungmat theyong hello kati e he thum dan chu ai lo wala ailaya hunga arambai tingol ho UN in hungmat theyong ai pon So the International Court of Justice kiti tinga yung chu
country khat ke he na di thu hi na chu I ho ge chi one international court of justice approach ki mo bol thai lo thile hi chu the least we can do is example chu India justice system chu justice system existing justice system as you on justice mo lo wale we can lobby with international community chu India chunga to Burma sanction impossible to bang wa chu EPP sanction impossible min lang it in India hi minority ho chunga it bang so sin na bol win tia chu I khat di thu hin but that is going to be very very difficult na ai so to bang international community ho ga convince na tinga and so ai chu India is a big economy chu min India to ke ho thei ding ho lai ta chu India chunga sanction imposed economic sanction and or any sanction and imposed in the past so even that is going to be next to impossible na so the least we can do is let us put all hope in the Supreme Court Supreme Court chu ikinap tiu hin tin abana National Human Rights Commission le khai ki sa nang chu yam da favorable result lo walen chu Supreme Court approach bol ki de ho chu tu chunga hi I hodinga gal hi mele ho le adang dang am ho kitile ai ke loi khom piu mainland India atampi intellectual circle and lang media fraternity han lang hoi lai mo ni jong la mo na tam zo project ka bolo hi chi hi community ni ki na he ta zo project ka bolo hin chi su hon tu chen ai din piu hi poi ke ho minority ke hi win majority den ke tha chim dai gong ei ku re ti pa chu hi chi expose bon ding to tu chunga hi birin in lam ke ai ta I bolo ti expose bon ti wa chu National Human Rights Commission and lang chung le to Supreme Court ai chi o hin chung la ani na sunga ka sei be nom chu tu chunga hi sunga hi chi to ka sei te ni chi proof lo wala chun a mail ho narrative so tam zon adi etan la te mail he te to sei chu I ho refugee hi ve etan co terrorist hi ve ai lo illegal immigrant hi ve ti pa chu na ai chi hi to jong atam pi mun tam pya hi chi mail he te narrative ta sat na I ho mi ho mo so amu so na aki mo so na tam pi o mai tan Nagaland hin Assam hin ai sungla ki sana jong imi sa tiau na ji mai le ho jo se ja ko na chu chan gem khara a chen khom pi hon amit vero som masang tabong hilawa tai chom dewa vet na ong me ti pa chu nam mi pi te os heading in ka sai no me tu chunga hi mai le gala hi ke mo da na hi it is a blessing in disguise for us ka ti hin a hin ai sunga jong hin iver ala bul ti len chuna hoi se ke nan apaso ke nan tu langa hi iver ala hin ai chu na ga lai tabong ma din mun na ga gal zo wa idin mun ma mau chu inung chu go da mi nong men he chi ken no phamo ka sain ya chu tu lai adi dia in langa lam kai ho hin khang tha ho hin chong le politician hin ai chi hi avela iki tha gel par ngain te ti pa chu ka sei no men ai chu sector in politics ai lo wala sek a groupism na ki ti society and the nation yong le ai lo la continent yong le ita khang to lo hin yo dinga best examples Africa hin Africa te national resource natural resources and lang EP yong le goal hen lang EP minerals yong la Africa tampin hin but agam hu thu chana hi mi to ke banga khan to zo lo na ko amo yong ko warlord to banga aphunga changa tribe me thingnuai alo la thalaki choi wa amola mo ki kap thunei de ki chu na lam wa ho tu chana dark continent ki tia tu chana dark continent om dan da lai az I ho din mun le Africa din mun chu ken example akan pi no me hin I hon jong tu a jong phungla chang iboi pi ho tribe iswa iboi pi ho nomenclature iswa iboi pi ho sunga chi ile la lo wala tu chunga I thu now 2023 third me apara in thu gan the now sanga sang zo I chung wa hong chikin na lai de he ti chu tu na hi chi yo si ho head ding in kan sei no min e chun tu na hi lam kai le yong koi mo pun ami pi jong I he wen chu mi pin jong Thudih din pi sanga iso pi sangam hi lo wala chun ki head mo sa jing ti ta bang Thudih chi pin nom lo chu iso pi pa mi mo mi the yong lo o te ding lo hu te ding ti zo ta bang long tim
inei pau hi chi hodinga khan to na sangal ha samna he ti pa chu tu na kan sei to nom hen ti